يا ويل الجود يا كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه محمد Allah Subhanahu wa taala dari kita di sini dalam majelis ini insyaallah diterima semua doa kita insyaallah diijabah daripada permohonan kita oleh Allah dan dimudahkan daripada harapan-harapan kita dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik قربنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في نيتنا وسكتنا ومجلسنا يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لأن محبتك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخير رجاءنا يا الله نحن كلنا مذنبين يا الله يا الله كثير من الأخطاء يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين تقبل دعانا اشف مرضانا يا مكل يا أرحم الراحمين أنت راض عنا يا مجيب يا خير يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين يا الله يا أرحم أنت راض عنا على هدينا من الصالحين ولكم المشاهدين الكرام وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, kemudian kita doakan daripada kedua mempelai, daripada jemaah kita Agus setelah Zuhad ya sudah akad nikah tadi insyaallah jadikan menjadi keluarga sakinah mawaddah insyaallah dan keluar dari mereka daripada umat Nabi Muhammad yang saleh wa salihah insyaallah subhanahu wa taala dan juga daripada kita semuanya dikumpulkan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah daripada zikir kita kami dari panitia mohon maaf ada hal-hal yang mungkin kekurangan atas penyebutan dan sajian-sajian dan kami sangat mengharapkan daripada jamaah kita semuanya saling doakan kita semuanya doakan daripada anak-anak kita dari anak-anak muda ini tambah himmahnya insyaallah subhanahu wa taala dan ini masih ada kita arba'in insyaallah bersalawat setiap malam mudah-mudahan tidaklah kita laksanakan ini untuk mendapat daripada pandangan kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon daripada kedekatan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين محمد وآله وصحبه أجمعين.